3 žene, od kojih je jedna bila trudnica i jedno dete, ubijeni su u današnjem izraelskom napadu na pojas Gaze. Ujedinjene nacije navode da su većina ubijenih Palestinaca civili, među kojima ima i dece. Broj poginulih u pojasu Gaze porastao je na 573. Snažne eksplozije odjekivale su u gradu Gazi, a čulo se i granatiranje i pozivi na molitvu iz džamija. Izrael je saopštio da su još 2 vojnika poginula u sukobima sa borcima Hamasa, tako da je broj vojnih žrtava od početka ofanzive 8. jula dostigao 27. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je narod Gaze žrtva brutalnog režima Hamasa, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost. Netanjahu je islamistički Hamas uporedio sa Al-Qaidom, ekstremističkim grupama u Iraku, Siriji i Africi, rekavši da se s tom organizacijom mora postupati s tim u skladu. On je upozorio da je Hamas odbacio mnogobrojne ponude o prekidu vatre i da nastavlja napade na izraelske civile i da zato međunarodna zajednica mora smatrati tu organizaciju odgovornom.